Oh, ole kan min chu vanal siam thara ania voin ni hian hei ka studio te han ange han phau chu temela ka studio in setup dan te han soi ve de zoite me pain me pa ya te potilang tigang chung atan chun han soi fi ve zoi ka du hei track siam hi mizoram chun tinasa kan tinasa in ka inti mu chho vel meka musician tak tak te pon oma chu tengkara chun la beginner tak tak te pon om karenga chung te ta na han chop chu ver hrim kha ka du hei ama saberin ka sound rik chona na ka man hi hei Sony woofer hi ka mangmaya wat som sri vel nin ka ria azia ve phina enge studio monitor to tak tak te ala lena nei lo ta han chon enge studio monitor tom do le ai chon woofer ato lo le te poi kong le lama chon a tha zokin ka ria ari te hi enge an ngai thla ka noma amaro zo mixing tin an hen chon headphone ekg kamanga chuan sound ka ta hian Scarlett Troy chu kamang boka hi a thakop maya channel ni oma input pani om boka chutiang vel chunta hei mic pakhathi mic channel 1 hi mic ka kamanga channel 2 guitar per lo nan than kamang vel a thungta chuan hei ka keyboard thi midi pakhat jok hi a that lo wangin PSR Yamaha hi kamang ri phot maya chuan do wa hian studio 1 hi kamanga FL te Cubase te po kamang to thina amaro chu to pa chon temeyang adang kha thalo tuk thawa amaro chu studio 1 a hinduna chon kamang ri tuna tan chon kanunga hian vocal booth oma chu ta chon hemi ka mic hi kapas phei tirta tihan headphone te pot rang hen akal phei vekta hemi sound ka thi apoi boy mema ya zai record nan ten chuan contact te po thayangin enge kan in upgrade ve ya aman ta thone hemi keyboard po he azia phian ka ti jong khan me ro se kalome